kwa nini wewe mgonjwa? Sijawahi kuona ukiwa vizuri. Yani Mungu itumuntu kare moyo. Iburi yayo nayo mama na ukwane rubona kikware nkuyigo. Ingise no metuntu kwanchite mama. Imetomana. Abanyabantu banyangiye. Omwana omunyaruka sabiri nigatigire sukuru eriokorenda ngina omongina nyamusi uyu rwarete gwetereria ise nigabeire omorebi natali kurinda efamilia ye sabiri nero tigirwe family eriokonyerenda orote nilifukuzwa shule, nimetuma vitabu za drawing. Walifukuza leo? Na nyinyi watoto wadogo mnafukuzwa? Wanafukuzwa kuna watoto wadogo mbona wako sana? Mimi asubuhi niambia niende kucheza. Alafu utaki kunipea chakula. Nini nifungulie chakula? Nini hiyo iko hapo ndani? Ndizi. Ndizi. Si mmekula hii chakula sana? Mmenyateta. Aya. Bye. Mabegete makuru bye. Kushakira rero yakonya kwenye kuomuga konda maru okoretire ibintu kurunga kokone eri kwanya kumba nero koibere inju aya ngina koro nekenyoro nigo bamurukire omungina nyamusi nyandoso muna wagansa kutio kaigo mwana one injengo konye boli nyamusi iwo kuri endagera yasoka bikusi niwe tugutioka nabo atabagenire kinimpara nabatigire kwarorire nje nataka ngake no ne simigaria aya ndanyi no na macha huko kwetu Mpeketoni Mshomoroni kuna mababu wanasema kina mzee Mwinyi wako wamesaidia watu wengi aya egi asiriri njira ruguru njira maate kirigiri njira ruguru obe yange Obe yange Urangeria Obe yange Selina koebuze Yereria egosori yokwegia ya nyandoso ime ya Ndizi TV kila rituko rya Jumatano chinsi ibere n'enusu cy'abutuko na boigo mwiroro rituko rya Jumapili muchekera chinsi ikomi cha maragoba nyandoso ime ya Ndizi TV.